Do you wanna know? Tumben ngaji, biasanya ke coli. Oke, ulah koros, anggere ngomong sing bener. Aja janji plak. Wali mlebu ora ke? Ah, Motor metu. Hari demi hari lagi hilangan buana kok. Good job! kayak layangan bedik menalang buah apa? Serius kok. Ntar mesti mending serius karo wadon daripada karo kok. Menurut Anda gimana? Corona ya, jare nyong didik ya. Rokok kopi orang mana? Dasar bocah stres, wis positif kena corona. Balik. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.